Balthazar Engonga. Balthazar Engonga. Ce monsieur-là, Balthazar Ebong. He described as a legend by men across the globe. In his head, he's enjoying himself, he's having fun. Hello ladies and gentlemen, come back on your Boss TV media calculator, peacemaker, dollars keeper. Let's be in it, we stand for Rwanda. Abakunzi ba Boss TV rero iminsi yaribaye myinshi tuticara ngo tuganire ngo tubagezeho amakuru atandukanye, ariko uyu munsi twiciye amande tubafitiye amakuru menshi atandukanye, amakuru yo muri APR, amakuru ya Muheto turongera dushinge hagati, turaza kunyarukira hanze y'u Rwanda, amakuru ni menshi cyane. Donald Trump aherutse gutorwa, yatangaje ibintu bikomeye cyane, ariko turajya no ku nkuru nyamukuru y'uyu munsi twabateguriye. Ni inkuru y'umugabo bita Balthazar ukomeje guca ibintu bivuga ko yaryamanye n'abagore barenga 400. Igitangaje akaba yaranabafashe amavideo bari muri iyo mico itari myiza. Rero ntatinze mbere yuko twanzikareka maze nakire umutumirwa dufite uyu munsi kuri Boss TV kugira ngo tuganire nayo. Ni umusesenguzi, araza kumfasha mu gusesengura aya makuru. Reka tumwakire ku muyoboro wa Boss TV kugira ngo nawe dukomezanye muri kiganiro. Murakoze kunyakira kuri Boss TV. Mbere na mbere natangira nigira abateye abatura Rwanda abantu z'amatwi, bazinange ni Placide Banyirimire, nanjye nk'abantu umusesenguzi w'amakuru. Mwakoze ikibazo. Urakoze cyane Senior, kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Rero ndagira ngo tubanze tuvunagure ayo makuru yo mu Rwanda kuko ayo hanze ni menshi. Turakomoza ku nkuru ya APR. Abafana bayo bari kwijujuta nyuma yuko APR inganyije na Rutsiro. APR yakoresheje amafaranga y'umurengera amamiliyari mu kugura abakinnyi, ari ukaba uri kubona umusaruro nyuma yuko isezerewe mu gikombe nyafurika. Uri kubona ko n'ubundi bintu byakomeje bigiwa ndabaga, nta kintu uri kubona, nta mwuka mwiza uri hagati ya APR. Abafana ntabwo bari kumvikana n'ubuyobozi bwaho hagati y'abakinnyi n'abatoza, rugusangaho harimo amatiku. Ese Senior urabona iki kibazo cyakemuka gute cyo muri APR kubona amafaranga bakoresheje n'umusaruro bitari guhura? Murakoze cyane, ngira ngo urakoze gukomoza ku ikipe nka APR. Ikipe nka APR turayizi mu myaka yagiye itambuka, ari ikipe icyaye, ari ikipe ikomeye, ikipe ifite imbaraga. Ariko ngira ngo urabizi mu minsi yashize, ngira ngo ntagikize imaze gukina match aho yatewe mpaga bitewe no gukisha abanyamahanga benshi cyane. Yego. Urukumva ari amakosa yabayeho, ariko ngira ngo tunihanganisha abafana ba ikipe ya APR. Biriya bintu byabayeho ngira ngo ni ibintu bitari byitezwe. Yego. Ku bafana b'ikipe ya APR. Ikintu nka Rutsiro bagira ngo baranganya. Ntabwo ikipe ya APR iri kuguganya n'ikipe ya Rutsiro. Ntabwo niba wibuka neza match ikurikiraho irajya gukina na Rayon Sport. Yego. Ese uribaza iyi APR dufite irimo iranganya na Rutsiro, irimo iraterwa maga ijagaraye hagati yayo, urabona iratsinda ikipe nka Rayon Sport. Ngira ngo mu Rwanda uzi ko dufite derby ya ibahoraho ya APR na Rayon Sport. Yego. Iyo ni derby abanyarwanda bose bamaze kwisangamo, ngira ngo no mu makipe mu Rwanda afite abafana benshi. Uvuze aho ngaho ndagira ngo mpashinga gati. Urabona urugendo APR irimo muri iyi minsi, imikino iri gukina iri kunganya, igaterwa mpaga ntitsinde, cyangwa nasinde gatsinda n'agatego kamwe, ariko wari bamukeba wayo bamera nk'abahangana igikombe, ari gutsinda kandi agatsinda ibitego byinshi cyane, afite umwuka mwiza hagati y'abafana. Njewe hari ikibazo nyine nibaza, APR nta kintu abakinnyi bawe babura, ifite amafaranga yo kugura abakinnyi bose ishaka, abakinnyi bakabaho neza, ariko nibaza ikibazo Rayon Sport ko tubizi ko nta mikoro ahagije ifite, gute usanga ifite umusaruro mwinshi kurusha wa APR? Urakoze cyane, ngira ngo hari bajye bavuga ngo ushobora kugira ibintu ariko ukabikoresha nabi. Yego. Nibyo, yego yaguze abakinnyi, abakinnyi yaguze barakomeye, iyo amashampiyona bagendaga bakinamo yo hanze, amashampiyona agiye akomeye, ariko baraje bageze mu ikipe nka APR, batangiye gukora, umusaruro utangiye kugaragara. Ngira ngo urabizi hari amakipe menshi bakina na ziriya match zabanje bari mu gikombe nyafurika. Mu gikombe nyafurika ngira ngo uzi ko Azam iyo bayikore, ngira ngo urabyibuka. Yego. Kiriya kipe yari ikomeye. Ntabwo ikipe rero yakinye na Azam ariyo kipe turi kubona gukina na Rutsiro.
yego kandi abakinnyi nta numwe wavuye abakinnyi bose baracyahari. urongeye ikibazo ntabwo ndagishyira ku buyobozi bwaguze, ntabwo ndagishyira ku buyobozi ku bakinnyi, ikibazo ndagishyira wenda ku batoza. Yego ndibanda cyane ku batoza. Umutoza ni ukoresha ni utanga, abakinnyi rero bamuha ibyo yabahaye. Yego ngira ngo ntabwo turajya kureba ku bakinnyi ngo nta mbaraga bafite, ahubwo tureba ku mutoza. ni ukuvuga ngo wenda aho ngaho ni ugushinga agati tukareba ku mpande zombi. Hari amakuru menshi ajya avugwa, hari umusore bita Taifu ujya ukunda kuzana amakuru muri APR avuga ukuntu APR harimo ikintu cy'ikene wabo, harimo Kanyarwanda se, usanga nyine umutoza umwe bamubwira ibingibi, abandi bakaba abayobozi ba APR bakavuga ibingibi, abakinnyi nayo bakavuga ibingibi. Ariko ndagira ngo iyo nkuru wenda tuzayifatira umwanya wo kwisesengura, tugiye gusesengura APR mbere ya Derby, mbere yuko ihura na Rayon Sports tuzafata umwanya twongera dusesengure aya makuru. Ndagira ngo rero dukomeze n'inkuru yavuzwe kuri Muheto Divine wabaye Miss w'u Rwanda, yaje gufatwa ashyikirizwa ubuyobozi cyangwa se inzego zishinzwe iperereza kubera gutwara ikinyabiziga bivugwa ko yasinze kandi nta n'uruhushya afite. Rero iyo nkuru yaje kwemezwa na RIB ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu, bivugwa ko ayo makosa Muheto Divine yafatiwemo. Ariko se nkibaza siniya abantu kubera iki akenshi muri Rwanda ndetse no mu bihugu bya Afurika umuntu aba afite inshingano runaka, ariko ugasanga kuba azifite bitumye ashaka gukora ibintu nawe yishakiye. Ubona biterwa n'iki? Ngira ngo ikintu cya mbere navuga kuri iyo nkuru yabaye ku muntu tuzi ukomeye nka Miss Rwanda, ariwe wagatanze urugero rwiza. Ngira ngo abantu babuze ikintu bita ubunyangamugayo, niko nta yego babuze ikintu bita ubunyangamugayo. Ese nimba uri umuntu ukomeye mu buyobozi, Miss Rwanda urabizi ntufite ibyangombwa, yego ariko ufashe ikinyabiziga uragiye uratwara, yego nturirengagije kushobora wenda kuba wagonga umuntu. Ibyo ntabwo yawe ntiyagonze umuntu, ariko ngira ngo hari ibindi yangiye ibikorwa remezo. Ariko tubirebere mu buryo bubiri. Uri umuntu ukomeye, uri Miss Rwanda, uri umuntu utanga urugero ku bandi bagukurikira. Ukoze icyo nakwita nk'amafuti, ntabwo navuga ko ari amakosa, bwo ni amafuti. Yego utwara ikinyabiziga nta byangombwa ufite, noneho ugeretseho no kuba wari wanyweye ibiyobyabwenge, wanyweye ibisindisha. Yego wasinze uratwaye. Ngira ngo aha tubifate mu buryo busobanutse. Yifata we ubwe agatwara ikinyabiziga akabitsindisha kubugera ku rwego atabasha no ubwe no kwikontorora, agatwara ikinyabiziga azi ko ari amakosa. Urumva ko rero ni ikibazo gusa wenda biri amahire. Nabonye kuri X yiwe yarasabye imbabazi, wabonye ko n'ibihano buriya amakosa yari yakoze yari afite ibihano bikomeye, kwangiza ibidukikije kandi ukaba wanatwaye nta ruhushya ufite, buriya bifite igihano gikomeye cyane. Ariko u Rwanda n'ababyeyi bagerageje kumworohereza, ariko nawe ndashima ko yasabye imbabazi, akaba ari no gushaka. Nabonye kuri X yiwe yandikaho ko ari gushaka umuntu wamutwara, ndetse akashaka n'ahantu bigisha neza nawe yagenda akiga akabona uruhushya rwo gutwara. Ndagira ngo rero iyo nkuru nayo tuyiveho, dusimbuke ikiri hanze kuko hari amakuru menshi cyane tugenda tugira umwanya wo kuyarambura. Ndagira ngo mbere ko tugera ku nkuru y'Abaritazari, ndagira ngo tubanze twitse kuri iki kintu. Nyuma y'uko Trump atowe, hari inkuru yasohotse Trump atangaza ngo u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda nigikure ingabo zacyo RDF muri Congo. Nahise nkaraga ubwonko nibuka amagambo His Excellency aherutse kuvuga ngo mbere yuko bavuga ngo u Rwanda nirukure ingabo zarwo muri Congo, babanze bamenye icyatumye izo ngabo zijya muri Congo. None siniya ntabwo Trump yabaje kuzura kaboze nk'uko bajya babivuga, akaba agiye gutuma umwuka mubi wongera gututumba hagati y'u Rwanda ndetse na Congo? Urakoze cyane gumoza kuri iyo nkuru. Ngira ngo ngiye ntabwo ndaza mvuga mpamye nemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo nk'uko Trump ari kubivuga. Yego ariko iyo ndagaruka ndagira ngo mbanze menye ese Trump uri kwemeza ibyo ngibyo. Yego azi ko Congo ubwayo nk'igihugu gicumbikiye umutwe wa FDLR washize ukoza amahanga mu Rwanda. Jenoside ngira ngo iyo ni bizwi cyane, nibyo birazi. Yego bara banyabyaha iyo ubwayicumbikiye uriya mutwe urwanya u Rwanda. Yego akenshi abantu babinyuraho ariko ntibabivuga by'ukuri.
kuvuga ngo nta n'igihe amahoro azigera abona yego mu gihe Kongo y'ubwayo Yego. icumbikiye umuntu wahekuye yego ngira ngo ibyo ngibyo nta makuru arangaho asobanutse yego Trump we nyine arabivuga nyine nk'umuyobozi ariko ntazi impamvu yabyo ko by'ukuri ibyo avuga ari ukuri uretse ko atari n'ukuri kuko nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngira ngo ntabwo ndi umuntu wo kujya arangomamye ngo zirahari kuko yego ntabwo nzi ngo wazohereje sinzi n'uwaba yari azi ariko ibyo avuga ngira ngo si ukuri yego nuvuga ngo ndagira ngo turashinge n'agati kuri iki kintu mu gihe tuvuze ko umutwe wa FDLR uri muri Kongo najya ivuga ngo umutwe urwanya ubutegetsi bwawo wa M23 ngo ushyigikirwa n'u Rwanda ngo ndetse hari n'ingabo zo mu Rwanda ngo nicyuka ariko ndagira ngo aha hantu dushinga hagati iki kintu abantu batakize bakivuga ko biboneye ariko ibi ni ibintu bigaruka ku mateka mabi yaranze iki ubukoroni nuvuga ngo ndagira ngo nibutse abantu ko igihe abakoroni bacagamo ibihugu ibice bagenda babigabanya hari igice cy'u Rwanda bakase bagikatira kuri Kongo icyo gice kikaba cyari kirimo n'ubundi abantu bavuga ikinyarwanda bakaba barahoze bari kukibometse ku Rwanda rero nyuma yuko bakase ibihugu abo baturage bakajya ku gice cya Kongo ubwo nuvuga ko bagomba guhabwa iki ubwenegihugu bwa Kongo nuvuga ngo rero umutwe wa 23 ni ukurwanira uburenganzira bwawo kuko kira ni igihugu cyabo abakoroni n'ubundi nizo ngaruka zabwo bakatiyemo abantu rero bagomba guhabwa iki ubwenegihugu bwabo so niyo mpamvu usanga barwana abavuga ngo ni abanyarwanda bagashingira kuri icyo ngicyo ariko mu by'ukuri abakoroni bakimara gucamo imipaka n'ubundi ubwo baturage baramaze kuba iki baramaze kuba bakongo ngira ngo siho badutwaye gusa hari abadutwaye abantu bahariye Karagwe bahoze ari mu Rwanda hariya ku gihugu cy'u Bugande hari uduce twacu bakase batujyana ku Bugande so ndumva ko abantu bitwaza iki kintu bavuga ngo 23 ngo ni abanyarwanda ntabwo ari byo zira n'ingaruka z'amateka y'ubukoroni ndagira ngo rero mbere yuko tuva kuri iyi ngingo n'ubundi ntabwo umuyobozi wacu n'ukunda kubivuga ntabwo amahanga ari azaza kudukemurira ibibazo natwe ubwacu tugomba kubyikemura ni ukuvuga ngo wenda nuko abayobozi bo mu bihugu by'abaturanyi rimwe na rimwe bajya bagendera mu kwaha kw'ibihugu byo hanze ariko ni ibibazo natwe ubwacu twakwikemurira kuba bakwakira abaturage babo natwe ntibagomeze gushyigikira uriya mutwe ndumva ari ibintu byarangira ikibazo kigakemuka burundu mbere yo kwenda tujya ku ngingo nyamukuru urabona muri Guinée Equatoriale hari inkuru iri skandali cyane ariko mbere ko tuyijyaho sinzi niba hari ikintu wakongera kuri ayo makuru ya Putin ndetse na Donald Trump bavuga ku makimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo icyo ngerageza kongera ndagira ngo ngire ngaruke icyo nagira Kisekedi perezida wa Kongo we niyicara ubwe amenyetse M23 ni bande yego ngira ngo uriya mutwe wa M23 wahozeho n'ubundi mbere Kisekedi agira gute agera ku butegetsi yego yifata rero uriya mutwe ngawitira u Rwanda yego bavuga ikinyarwanda ariko si abanyarwanda yego none se dufata abantu bari Karagwe nk'uko bikomoje tuvuge ko ari abanyarwanda no bari abantu bamye batuye hari yego bita abanyarwanda yango nicyo namugira inama banze uyicare agira ibiganiro mbese na M23 bagirana ibiganiro bamenye batise uyu mutwe ni gute urarwanira iki urashaka iki ngira ngo ntabwo aranira ubutegetsi yego uranira uburenganzira bwabo bwo kwitwa abanyekongo bagahabwa nk'ibyo abandi baturage bahabwa nabo bakitwa abanyekongo kira icyo kirasobanutse siniya rero ndagira ngo twitse kuri iyi nkuru imaze iminsi iri guca ibintu ubu cyandika muri Google ucyandika kuri X ucyandika hehe ucyandika ku rubuga nkoranyambaga urwarirwo rwose nugusangaho Baritazari n'igihugu cya Guinée Equatoriale uyu mugabo Baritazari mbere yuko tumuvugaho cyane ndagira ngo banze mbwira abantu amakuru make ari kumuvugaho Baritazari no umugabo wo muri Guinée Equatoriale wari ufite inshingano z'ubuyobozi ariko hakaba hari amakuru ari skandale yagaragaye bivugwa ko yaryamanye n'abagore barenga 500 kandi akaba afite amavideo yagiye abafata ariko icyaje gutangaza nuko twasanze nyuma yuko twanaje amakuru twasanze muri abo bagore yagiye aryamana nabo harimo umugore umwe wari utwite wabumereye nk'umukomisiyoneri kamushakira abandi bagore baryamana ndetse no nyuma yaho bakongera bakagera gute bakaryamana urumva ni inkuru itangaje kandi bavuga ko muri abo bagore harimo abagore 20 b'abaminisitiri
hakabamo umugore w'umuvandimwe, hakabamo umukobwa wa perezida n'abagore ba pasiteri benshi cyane. Ndumva iyi nkuru ni skandale guca ibintu gute. Ubundi umuntu ufite inshingano zimeze gutyo afata agakora ibyo bikorwa by'ubusambanyi kuri urwo rwego, yarangiza agafata n'amavideo akaba yabitse mu nzu ye. Ngira ngo twe kubikira inyiri kandi ari urukundo. Yego. Reka tubigarukeho by'umwihariko. Ntabwo Baritazari igenda kumufata nk'umuturage uri usanzwe. Yego. Baritazari umusanzwe ari mu nshingano za leta. Yego. Baritazari arifata ubwe akajya kuryamana n'umuministirikazi n'abandi bantu bakomeye mu gihugu. Yego. Ari umuturage usanzwe. Yego. Ngira ngo ahangaha ikibazo turi kukirebera mu buyobozi bw'igihugu. Yego. Baritazari yari umuntu ukomeye, ntabwo ugiye ushaka kunyemeza ko Baritazari ari umuntu usanzwe uri aho ngaho. Yego. Baritazari niba yagiye yarafataga amavideo y'abo bantu bose bagiye bakorana. Yego. Ubusambanyi niko nabyita. Yego. Akayafata akayabika. Yego. None akaba barayafashe ari aho ngaho ayafite. Icyo cyonyine kiragaragaza icyo nakwita kubura ubumuntu muri rusange. Yego. Ubunyangamugayo. Ni ukuri ubunyangamugayo. Kuvuga ngo ibyo byose yabikoraga Baritazari yari afite umuryango, yari afite n'abana 6. Ariko none igitangaje nubwo hari abagore wenda bamureze ngo yabitse amavideo yabo ngo atabifitiye uburenganzira, ariko hari amashusho amwe namwe agiye agaragara ko ubwabo Baritazari yajyaga gufata amashusho kuri telefone, ubona ko n'abo bagore bagize gute babishaka kandi bari kubibona ko ari gufata amavideo. So ubwo ndumva kuba hari abamureze wenda ngo afite amavideo yabo kandi yaragiye yafata bigaragara, bivuze ko yaba we yaba nabo bagiye basambana, urabona ko bagiye babigiramo uruhare kandi ntabwo byabaga ari ibintu ntawe yafashe ku ngufu, ahubwo navuga ko ari nk'icyorezo hari cyagwiririye Guinée Equatoriale, ntazi ngo kirakemuka gute ukuntu umuntu umwe aryamana n'abagore basaga 400. Abo bagore harimo abayobozi mu nguni zose, abagore ba minisitiri, abapasiteri, mu nzego zikomeye z'igihugu. Umuntu akifata ufite ubumuntu akaryamana nabo akabafata video, afite umuryango, afite n'abana 6. Yego. Ibi yarabikoze Baritazari. Ngira ngo ni muri irasekeje. Yego. Ni muri akababa. Ngira ngo uri kwireba nk'umwana ubona umubyeyi wawe amashusho acicikana. Yego. Yango ntabwo biramushimisha. Yego. Ngira ngo hano ikibazo cyatangira kuvuka. Ugarutse kuri icyo kintu mu bantu bamwe bagiye baryamana nawe kubera kubona ayo mashusho bicicikana ku rwego rwose rw'isi, harimo batangiye kwiyahura, abandi bakiyanga bagakora amadivorce. Urumva ko nyine za ngaruka z'ikibi byatangiye gushora imizi. Ahangaha hari abagore benshi barahita bakora divorce n'abagabo babo. Yego. Ngira ngo birimo birabamo abantu batangiye kwiyahura, isi yose iri kureba. Yego. Rero ni igisebo kuba wari minisitiri ukumva amashusho aragenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ngo bagufashe video uri mu busambanyi. Numva ko ni ikibazo. Ubundi Guinée yari imaze iminsi itavugwa mu myidagaduro, itavugwa mu iki, ariko urebe kuba igihugu cyamamaye mu isura nk'iriya ya Baritazari. Ese buriya ndibaza Baritazari nyuma yuko afashwe, dore no muri kesi yo kuba yaranyereje miliyoni $1 irenga, buriya Baritazari Guinée iramuhana mu buhe buryo? Ese sosiyete ya Guinée yayo irasigarana irihe somo? Ngira ngo abanyarwanda bajya bavuga bati hatakanyira ubukozwemo. Yego. Hatakanyira ubukozwemo, buriya nuko ari Baritazari ufashwe. Yego. Cyangwa hari n'abandi bakora ko bibabera isomo. Yego. Baritazari nibatamufata nga hanwe mukamutegeka biteganya. Yego. N'abandi bazabikora, n'abandi bagereza kubitekereza kubikora cyangwa babikora barakomeza. Kugira ngo Baritazari leta imufate imuhande yihanukira, ntabwo ari ngira ngo tuzakomeza gukurikirana amakuru ye yagezwe imbere y'inkiko, tuzareba ibihano ubuyobozi buzamugena, tuzakomeza no kubibwira abantu bakurikiye uyu muyoboro wacu. Rero nagira ngo ducukiriza ahangaha, ngira ngo amakuru menshi ameze nk'aho yaranze iki cyumweru kiriya gitambutse tugerageje kuyanyuramo. Ndagira ngo rero abantu mudukurikiye komeze mukande subscribe, mukore share, mushyiremo na comment. Amakuru menshi mushaka tuzajya tuyabagezaho, musharinga ibikorwa byacu, kandi muri imfura ndabizi ko mukomeza kudukurikira.
ndetse n'ibindi bintu mushaka ko tubagezaho, ngira ngo umuyoboro wacu unyuraho amadocumentary, unyuraho ibintu bya gakondo, ngira ngo ikintu cyose washaka ku muyoboro wacu wagisangaho. Wenda ngira ngo abantu mukomeze mudukurikire, mukunde ibintu byacu, munabisharinga. Rero ndagira ngo Siniya ducukiriza ahangaha, ariko nawe ngira ngo hari ikintu wabwira abantu bakurikiye umuyoboro wa Boss TV, ubundi tukakurekura ukajya no mu zindi gahunda. Ya murakoze cyane. Icyo ngira ngo nibutsa abakurikirana ya Boss TV nuko bakomeza gukanda subscribe, yego, share and comment, kugira ngo video zikomeze zibagereho, kugira ngo mukomeze babone amakuru agiye atandukanye, kandi ngira ngo ni amakuru bari y'ingenzi, y'ingirakamaro, yabafasha mu buzima bwabo. Urakoze cyane. Rero bakunzi ba Boss TV, amakuru yacu nakagaruka, reka mbabwire ngo mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, turabakunda cyane.